Agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ile. Kastala ti biyag. Umuna nga paset. Linda! Linda! Oh, nalpas ka na nangan? Agilad ka manan? Kunam nga agpilyak iji kusina. Awam mo't pagpilyak kasi daan. Ha! Kagudwala ato yaw, tinakaluban iji lamisaan. Ti kayat ko asawan, agpili ka, numangan ka, wenno saan. Dinakman ang awon iti kasta taamom ang mabisbisinak, nay. Sikapay ti makaungat. Imbag kumaan, no adda trabahom. Agsaw ka man ako nakaon. Di, agmalmalum ka man nga rudan anak kaida. Linda! Ni manong mo. Ay, adak dito, Manong. Mabitlaang. Ay, apay ka di, Manong. Mapanak ag trabahon. Di magasakbit dito'y balayaw, ta umay ko ibaga nga kasapulan kami ti kanayunan na trabahador. Ay, nilakay ko man. Isunti ayabam, Manong. Iso nga ron ti umay ko ibaga. No interesado Umay tulat tayo di opisina. Takasarita di boss mi. Ay, sige, Manong. Taibagakkan ko na. Lakay! Ayan mo aya! Lakay! Nakapanimid kamot di talamisaan. Makapawan ganas. Ay, Lakay! Adan trabahom. Ay na, makasidata yun itinaimas. Nagkunakin ka? Dahita nga ruti may imbaga ni Manong. Agkasapulan da kano iti trabahador. Iso nga itamot laeng, mapan ka ija opisina da. Anya klase at trabaho day ta? Ay, katsiyempre, construction Agaramid kayo iti kalsada, rangtay, kasjay. Basit ti sweldo dita. Urayin bimayag to pa ija ni Manong ko. Anusan tayon basta tinapatag, adda ko matrabahom. Nagpudot mo construction. Nagadukat a reklamo mun aya. Nagsakit pa iti bukot ngagbagkat. Nakapilpili ka talaga. Anya nga rod ti kayat mo? Manager? Ay, di mun tupay amo nga isurat ti kumpleto anagan mo. Ni, aguri ka. Ninsamot ipag ko alinda dayjay Linda! Ni, kaslasaan na ka nangag Asid gakman. Linda! Ay, Manang, si kamo gayam. Apay, di naknadlaw agumatgatang itinitso naman Ay, saan, Manang? Ay, agap apuraak ngamin. Anya nga dita pinalingkim. Dahito lang, Manang. Asin, kan mantika, kan kagudo a kilot asukar. Ada ijeje kargak. Jak maawit. Isu nga urayek ni manong mo. Ay, kasta ka di, Manang. Makilugan kan akada kami. Kwa. Idagas da kan ije balayo. Tapno saan kan nga agpasahe. Kat nagina ti plate ti tricycle. Linda, saan mo't nga imay nilakay mo di opisina? Sapay imbaga kay di boss mi nga isarak ko ni bayaw. Di namot kayat ag construction, Manong. Anya? Di na kaya? Kat iso matikado na trabaho ita. Ay nalakay, saan mo nga ipilit no saan na akayat. Narigat mo't ngamin ti construction. Kitaam man, nakangis-ngisit kan Kauray Kita anak. Nakagatang iti second hat ang lugang ko. Uray nang isitak. Tinapatag at apanggidak. Dahita nga rin ti pagapapaan mi. Tanakapili mo iti trabaho. Ala, no di na kayat. Di mon pilitan. Kaya't kulaan ko mati makatulong. Kitaan nyo man ti kabibiyag yo. Marmar banje palayo. Nagkukutong pa'y dagiti anak yo. Wen nga rin, Manong. Pirmin, ti panagregregat mi. Imbag kumamot, no saan anapili iti sidaan nilakay ko. Nagbaran ti panawin. Lukatam dagita tawa tapno sumrek ti angin.
Anyang iti serbino dita electric pan, nusan nga usaron. Di mo kutkutyan day ta electric fan. Na, apay pang display. Basta, bye-bye am lang dita. Jak maanusan ti pudot. Katagpaypay ka ha iti karton. Na, Di mo isaksak day ta electric fan ko na. malapdan na kaya. Ay, padasam nga isaksak ta Ah. pang uran kan. Apay, ayaan na kaungungot ka. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryente? Apay, gaputawang kwartak, jak mabalin nga electric pan. Saan ang mabalin nga agusar iti di kuryente agamit no awan trabaho? Oh, trabaho man ti bagbagamon, makauma kami. No? Oh, Ay, sa dino ti papanam? awang bibiyang mau. Tupay, agaw away. Ingkakit di agbirok iti trabaho, tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Jak kayat. Na? Ay, na yun. Ay, na. Tatang, Nay, si kamat gayang Pedraw. ado ti manok yo ah. Ay, siyempre nagagat kami nga agtarakan kaninanang mo. Diyan manok nga intad mingay. Napaadom ka din. Jay, upakan kawitan. Katundwa pares na ngijay. Ay, tapno paduan yaw. Ada pangalaan nyo iti sadaan yaw. Awanan, pinarti ka unta narigat ti agsakuraw. Ay, unay kamatan Pedraw. Amin langan, pagsadutam. Awan tumula ipakan. Ay, nagadaw numapang kaagtudtod iti irek nga ipakan mo. Nagado apamuspusan. Ay, anyat si Danyaw. Makipangana man. Nagparti kami kaninanang mo iti manok. Ado tinabate. Ingka mangan. Adda ni nanang mo, di taunay. Unay mo't day tapanangan mo si Kapedraw. Kas kala na bisbisinan unay ang Talaga ang mabisinak. na. Sapay nakangato day tasakam amang mangan. Saan ka di atila madmadlaw yo? Apay, awan ka di pa'y trabahaw. Bebendak man amangan nanang. Ay, saan man atila damdamagan yo? No awan pa'y trabahaw, may kad kaasimot ati pamilyam. Na, Isumulagayam akanayon anak kami suot ni Linda. Taging ga ita, istambay ka pa'y laang. Nalpas ka din anangan ni Pedro. Itay pa'y analpas Anya ngay ti aramidan na di taunag. Kano mamaturaw. Ay, unay daytan. Siya alaklakayan. At daak di tawing agmulmula itinatag. Awan pa'y matgayam trabaho na. Ay, kababain paikit din kanilinda manugang ta. Iso nga road nga ipatalon talatan kan kwa na day tatalon. Tapno adamot pagbirukan na kaasimag. Kaya't nalakit day. Tanay, lakayak matain. Jakon kabailan ti agtalon. kanyat mamerienda tatang. Merienda. Kaririing mo, agbiro ka dagos iti merienda. Kano pa nagmimeriendan? Ay, ang ilingling taninanang mo iti kamote. Anya mo dahil ta merienda. Saan ka kadian napili, barok? Jak kayat nga merienda ati lining ta kamutay. Nakapilpili ka mat. Kat awan mat nga rod trabaho. Ay na, isungarod api manawak ijay balay may takasta ka na yung ti ibagbaga ni bagat kaw. Ore dito, kasta mo ti ibagayaw. Nakapagdesisyon kami kaninanang mau. Sikaan timang talon day tataltalunan tayaw. Napaya siya ngay. Ay, kat nula kaya kaon. Ipasublat ko na kan ka. Anya ka ni tatang. Apay no kayat ko ti agtalon di pa'y kumasinublat kaw. Di kayat mo asawan. Ay, jak kayat ti agtalon tatang. Mabiitak alumakay. Nagkaligat ti agtalon. Lugi ka. Manulang mat nga ti paggatang da iti irik itapanoy. Halagasadot day tanga anak mo. Ay, huwan nga road bakit. Iso akanayon da nga agapang agasawa. Tadi na kayat tagrigat. Ay,
Kasanulangan nga iti panagbiag da. Ay nilinda at timang ipampamuspusan. Sayang day tadaga, nuawan timang talon, bakit? Kasano, sadot mo't dahit anak mo. Anya ngay nga raw, ipataluntan iti sa balay. Lakay, or-urayan na ka ni ading mo dita salas. Ada ka no kasapulan na. Amuklatan, no niya ti kasapulan na. Umutang manen. No apay tumot ngamin asaan akayat ni Lakay na ti agtrabaho. Napili nga rod. Gapo iti kinapili na. O, kita ang manday ta pamilya na. Masyanak nga rod kiniading ko alinda. Pero minti bimakatan na. Kat no nakapimpintas edi. Ay, mas daawak man. Taday jacket di ngamin asadot tinapili na anak ya asawaan. Ikanak man kit di ti kwarta. Taitad ko kenkwana. Sukat akin to nagsuldo ang. Kaasim ay, nagplete nga imay dito'y balay. Awan bagas me. Awan allowance dagiti ubing. Naputdan kami pa iti kuryente. Manong, Kanayon matakas ta. mabaina kun kan ka. Si kamot latan ti pagtartarayak no awanan kami apulos. No talaga asa na kahit nila kayo mo ti agtrabaho. Hindi sikan ti agtrabaho. Kasta talaga ti planok, Manong. Kahit, anya nga rod ading ko. Kastala ti biyag ah. Win nga rod nagsadot mo't ngamin nilakay ko. Ibagam kinilakay mo. Asaan nga agbaligi ti tao anapili. Nay, Pedro, apay, saan ka pa ilang agawad? Nagmalmalam kan anak kailad dito'y balay. Ay na, umaya lang na ginana dito, itila madmadlaw yumay. Kahit kastalata na kanayawn, apay, awan pamilyam. Nakangingiwat nga rod ni bakit kaw. Aga pa kami no, da di balay. Kasano, nakasadsadot ka mga main. Di mo kayat ti mabannaw. Ti kayat mula ang kat agil ilad. Anya ka, ninanangin aya. Baybay, anda man nga ginana. Ay bumangong ka kidain. Agawid kan, takasapulan da ka ti pamilyam. Saan ka nga agistambay dito'y balay? Ay, anya nga dati masida, linuto ni bakit. Ay, napo. Ha, nay. Apay na gito yung karton dito eh. Ada pa nakasupot abad ba daw? Ay, Linda! Apay na gito yung karton! Nay, simangpot ka gaya man. Apay na gito eh? Badbado mi kadagiti ubing dagita. Anya, apay? Pumanaw kamen. Anya, pumanaw asasawan? Jack maanusanan ti makidan na iti kaskan ka. Ay, hindi nakman ang awan iti kastal, Linda. Inton madamdama, umayan ti jeep a pangiluganan mi kadagita gamit mi. Agyan kami ijay balay dagiti naganak ko. Ay, saan ka man nakasta? Simple lang matikid-kidawan mi kan kakat. Agtrabaho ka tapno adda pagbiag tayo. Ngamyalang-alang mo mat dagiti ibagbagakkan ka. Ay, kwa, Linda, didak mo panawan Nakapagdesisyon akon. Ah. Pumanaw kami dito tasyak ti agtrabaho. Siya kon ti makaammo kadagiti anak ta. Anya ka matay. Agtrabaho akon. Anya ti kayat mo, construction, janitor, agtalunak pa ano kaya mo. Aramidak amin. Basta didak pampanawan, bakit? Oh, bayaw. Napanog kan sa amin Ay, saan bayaw? Nalaing ka mat gayam nga agmason. Uwan bayaw, nalakalaan mo. Kabalam ka diti ag electrician. Ay, wala, day talaga yam. Adu mat gayam ti kabalam nga ramidan. Kitno kada Sabado kung Domingo, agtalunak pa ya. No kasta. Pudno jays istoryaan ni Linda kanyak. Ado ka no ti source of income mo. Mayat day tabayaw. Ituloy mo lang day tangraramidam. Tamakitam. Agprogreso kanto adi mo mapupuutan. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Magda! Woo! Magda! Umay ka man dito Coming, honey. Hani nga. Anya manin da ito'y simangpat a parcel maun.
Ay, yes! Na? Ay, simang patan dya order ko. Ay, mas dawak man, tanagbit as simang pat. Ni? Kat no ka order ko lang, edi kalman. Ay, anya man daytan. Sagmamanaw. Ay na, nalakalaang daytoy lakay. Bigbigat ngam aghay-high blood ka. Ay na, nagpogi talaga to'y lakay ko. Ay, di nak maala iti kasta nga style mo. Sika Magda, ah. Inaldaw kay den nga da sumangput nga order mo a parcel. Pagsidsidaan na kami kadagiti anak mo iti kapiken asukar. Ay na, honey. Nagbasit lang daytoy parcel ko. Kasla, kadakkel ti kahon ti puspuro. Anya kat adanag mo na ya. Anya nga ruti karga na. Kwa, honey. Lip balm kan collagen serum. Ah. Tapno pumintas mat atoy misis mo amang dungdong mo kan ka. Iti kas taunay. Puro papintas. Saan ka mangarod a pumimpintas? Ah? Kay manuday tangay. Ay, nalakalaan ko nakmat. Nakasale ngamin. Ay na, 4,200 laang, honey. Anya, upat aribo day ta akabasit ti order. Ay, sana bale. Installment mat daytoy. May bladakan kan. Nay, agbayad ka iti nasarok a 4,000. Idinto tawan ti budget para iti kapiken asukar. Ay na, saan ka kading nga agong-ungat, honey? Ay tandanam, nakatamtam na iti kapik ita eksapa. Tawan asukar na. Uy, Magda! Kumarik, Magda! Ay, si kamot gaya, my beshi. Agoray ka, Maray. Takit kita an imbag day tabibig mo. No inusar mo jay, inflex mo jay Facebook. Ako nam anak kangingi na alipbam. Ay, amo mare, nasurok nga upat aribo day chay. Wan nga raw. Medyo pimuskul to'y bibigkuan niya. Kasla jay uso ita abibig dagiti artista. Wan nga raw, Maray. Kung nagsilang dagita bibig mo. Kunana ngamin ijay, nga itilas od ti pitong aldaw, makitan ti resulta na. Oh, anya nga ti madlaw mo di ti rupak. Adamo lat ta pekas-pekas mo. Ay na, agpukaw to dagita mare, kalpasan ti pitong aldaw. Ay, inusar mo mutan, di ko nam anangin na a collagen serum. Katuan, di mo aya madlaw a medyo naglightan di pikas ko. Wan nga agpaiso. Medyo agpukpukawan dagiti pekas mo. Ay, way, nag-like ka ka din ija inflex ko. Katuan, siya pa'y team mo na nag-like, ah. Hanggang saan kamot nag-comment? Ay, masapol pa'y ti pa nag-comment, aya. Sige, madamdaman tong, tani, aglablaba akpay. Kita mo dagito lalabak, ah, nagabsuaw. Papanam, nakasukat ka man. Ay na, mapan ko man padasan di baro akaluklukat asalun di ta ili. Adda, aya. Wan, adda ka no opening sale da. Nukas na, agpapukis ka. Agpakulayak pa iti buok. Kan, padasak man jay nail extension nga ibagbagada. Kasano ka ngay amakalaban no agpa-nail extension ka. Kat, anya ngay nga ruti usar nila kay ko, no jak paglabaan. Ay na! Super duper bungga ka, madam! No daytoy akulay ti buok ti ipadas mo. Aya, ti kayat ko, dayjay adda platinum highlight na ha. Jay medyo agpink, kas jay. Kasla K-pop. Ay na! Nagmayat day ta pinilim a kulor, madam! Kan dagiti ko kayat ko nga adda glitters na. Tapno no ingatok nga agpalawagak, sumilap. Kas jay. Ay na! Ayawan, madam! Gets kon! Ay na! Nagswerte kalakit din a customer mi aya! Gaputa kayat mo a pumintas. Ma-avail mo jay promo mi. Ay, rumbang laang nga adda discount ko. Ay, syempre
Buy one, take one ako nada. 10,000, nakapackage amin ditan. 10,000? Naka-promo daytan? Ay, awan mo't igam ko akas ta kwarta ita. Ay na, can afford ka, madam. Si kapay mo't a super bongga. Ada nalagip ko. Ni Auntie Linda. Awan, iso. Oh, anya ngay, madam. Rugyan ka na papintasan. Sige. Nagadupay ti lalaba. Ay, aldawon, jak pa'y nakaluto. Ni Nana Linda ti lumabas na. Nana Linda, mabit man lang. Apay. Jenge ututanga. Ay na, aguray ka Dominga. Taam mo mo't kanyak. Un-una ag apautangan dagiti ada emergency na. Ni, saan kit din nga emergency? Di awan igatang ko iti bagas may. Ada mo trabaho nila kay Mau. Ah? Intun sumarunukan to. Tanay. Kaipat patulod ko ti kwarta kan ni Magdata. Emergency ka no nga main. Emergency? Kasano ko mga adda emergency na? Kastaunay ti pa nagpapapintas na. Kano nag-text kanya kada kano ija ospital. Ospital? Kano na pan nagpaparlor? Nailigos nga ta ijay parlor, iso ang nagpaitaray ijay ospital? Ay kasta mo tin text na. Oray basa aday ito'y text na kanya. O, dayta. Manang Linda, pabuludan nakman iti kwarta, taaddaak dito'y ospital. Emergency, please. Ha? Apay, diyokit kitaan dagiti i-flex na iti Facebook? Amo kaya mo ti agpispis ba? Ha? Ay, ala. Urayak la sumgar iti dayto nga aramiden ni Magda. Oy, Magda. Imal aldawan nakakumot ka dita. Apay, agan ano ka? Ni, awan pa'y makan, mabisbisi na ko na naggapo iji construction. Di ka pa'y nakalutaw. Naggadupay alalabaam. Agsakit, takla ka. Na, agsakit ka. Nagsaranta ka, pinanawak itay bigat. Ikataman takumot mo. Ay, malaminak nga road. Anya? Agpaypayag pagak. Iso anak ka ulesa. Anya, tinasakit ka. Bakit? Ay, amin. Nasakit. Ah, Ay, no. Paglabaan nakpailaang mat. Kas ka na paglutuan. ay, kwa. Jack mo ang masakit ka. Ay, buri ka, tadapadapang ka. Nung Ay, nabaga ka. agpaypayag pagak ko na magkang ka. Ah. Ay na, awan ti asim, iti asawam. Siyak pailaang mat ti paglabaam. Kas ka na paglutuan. Siyak lang ron tiyaglutom. Kan aglaba ka ha. Nabambano ka nag-construction. Apay, kaya't mo amataya kon. Sige, siya nga rodan ti mapanaglaba. No kaya't mo amataya kon. Ay, sana. Anya, kamutay. Nakasta, adagos ti ibaga. Ay, siya kung bakit? Agina ka nga rudan. Ay, di nagpayamumot nga si Kasuan. Ay, unay kan. Ay, anyat kaya't mo si Daay. Nana Linda! Nana Linda! Oh. Apay. Awan pa'y maipautang ko ken ka Tasan pa'y nagbayad ni Magda. Umay mo kitaan dayto inflex ni Magda a picture na iti Facebook. Ay, adda manan. Adda, dayto, kitaan nyo na Kita man. Oh, Na. Pink ti kulay ti buok na. Kasla tayo mabuybuyak ijay tibay. kandagiti kukuna Nagsilang kan naggatidug at talaga. No kasta, saan apod no nga da ija ospital? Mano ayatim pa utang yu kan kuana? 10,000. Ha? Emergency ko na namot nga men. Namati kayo mo't adagaws? Ay, nasken nga agbayad ni Magda.
Numabayadan na pa'y Ay nanana, mahilig nga agpasikat ni Magda iti Facebook. Nga, puro utang magayam tar aramaten na. Unay matan pare. Kaasi ka matitikas ta mapaspasama kiti biyag mo. Apay matan ako namday ta. Araramidag da ito'y para iti pamilya. Kat nga bakit mo ngamin ngaglaba? Agsakit nga rod. Agpayagpag. Iso amadan haganak. Ay. Ingka ipadoktura na. Narigatayin. Ang mga numabalo ka na di na oras. Inton bigat at alot pasak pa iti trabaho. Hanggang nagaduda kita alalabaan pare. Kasla saan mo't amalagto ti kabalyaw. Ay, inurnong ni bakit ka. Ay, ita nagabsuon ti lalabaan niyo. Sikan ti paglabaan na. Naglaing matan ni bakit mo? May aton tirik na, bakit? Anya amaya, tay na. Permi pa lang ti panagpayagpag ka. Ay, sikatin na nga iti may sakal di rungin na pa. Ay kwa, mabisinak. Ay, dadamagag ata ko nakno kinalong ti pusa ti karuba. Tani, pati lechon ngayon pagatang ko na ibos. Ay, kasla di nagkayat ang maimbagan na. Awa mo timbaga ka kasta. Kasla nga min agreklamo ka, nga ado ti kanag. Ay, sana nga reklamaw. Mas dawa. Taulti mo to lang kaawan na batay. Ape, kinaram ko mo pati to lang. Ay, unay kamutan. Amin, aramidam nga isyo. Ay, nagpa-hospital kan intong bigat. Ay, sa anon. Maimbag anak tumulaang. Apay ngamin aya, nakakumot ka. Ay, ingkakat ilapasan tilablabaam. Damag kala, damag. Ay, agsakita ko naglangarudan. Un, inak ituloy yung tiaglaba. Imay kalakinita. Tako na, no saan ka pa'y anangan. Ay, nagriga to na ya. Kalpasan alabak. Ibilag ko pa'y. Nagpudot. Amado, Ay, apay ante? si kamo tinaglaba. Masakit nga min di bakit? Ay, ipudno ka di ngagsaksakay. Nakakumot nga ron nga agpaypayagpag. Agsakit? Kano nag-post ijay Facebook? Ay na, nagmayat jay kulot abuok na. Kan pink pie. Aya, ganun pa mo nakita. Nagatidog dagiti kukuna. Nagsisilong da. Awan ba't Facebook ko? Diyak mo masangot yung Facebook. Kano oray siyak. Impakita lang kanyak ni Dominga. Kat ipalagip mo akan ni bakit mo di inutang na kanyak ako na pang emergency. Imutang ka na kayaw? Hindi ka kadagos ta ko na nangarod nga emergency. Anya, ay, maulawaksan. Siyak sa amot ti maitara iti ospital. Diyak amo nga dagayam utang na kada kayo. Nay, adag busbusin na ang motor iji sangwanan ti balayaw. Diyan sa magdil-deliver iti parcel. Apay, adaman order ni bakay. Anya man ang kita in order mo, Magda. Ay na, honey, relax ka din. Kwa? Ay, daytoy. Hair treatment para dito'y kakulkulay abuok ko. Pudno timbaga na ang tilinda. Nagpakulay ka gayam iti buok. Isumula nagkumkumot ka kung masakit ka. Nakitam ko inflex ko ijay Facebook ko lakay. Ay na, ay, nagado ti nag-like si ka. Imutang kanto pa iti pinagpapintas mo kung ang tilinda. Para 10,000 laong man. 10,000 laang. Lalaang ang 10,000? Kwa. Ay, oy, kita am dagiti kukuk o. Nagpipintas da. Kasano nga rod ang makatrabaho ka nga dito balay? Nag-atidugmot ta kukom. Kat si kapay laang, honey. Di matla umayan nagbayad ni Magda. Ay na, inaldong agpost iti picture na iti Facebook nga na. Naibos pa yun tilod ko iti katitext kan kwa na hanggang di mat agreply.
Ni lakay na ti makit-kita kang agtrab-trabaho di ta balayda. Ultimo aginaw, nilakay na amin. Pwede apay ngay. Si Kaman mat tinag-atid dugti kukuna. Nasken nga iwanan na Ay ibarangay kun day jay amagda. Ay saan amabalin da ito yung aramidan na kanyak. Nasken ama pasagidan ni Magda iti pagsasao ako nana. An-anwam ti adu alikes kadagiti flex mo. No puro utang dagita iti kinapudno. Ay, awan serbi ti adu alikes no ti utang kat saan amabayadan. Ay, lakay! Ay, honey, gayam! Ay, honey! Impabarangay nakmatan ni Auntie Malinda. Ay, naibabain akon. Ay kasangwam day ta Hindi pa lang amin nga ibagbagakken ka. Adi ka palapalastog. Makamuka, mangbayad ka na kita utang mo. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Rosel, umay ka man ditoy. Apay ayamanan. Manan, ita ka lang ayaban. Ay, silpon kala silpon dita. Umayan. Apay anagado ti tao dita balay daninang mo asyon. Kat jak mo Agbar-barbecue da pay. Maangot mo day chay. Ay na, agat barbecue. Anda siguro bisita da Ay, inayabanda ka. Apay ko mga ayabanda. Kat ninang mo mat ni kumarik asyon. Gat, gaputa ninang ko ayabanda ko. Di daman la nagay ayab mat. Anyat klase ako mari dayta. Ha, madinsa Ay, kita man, anya pa'y tiilot-luto da. Mabainak man laang amang kita nanang. Ingkala ang tanawan. Mabainak nga ron. Anya ko mat pagbainam. Dakas aya, nutumanaw kalaang may. Lakay! Huy, lakay! Apay aya. Ay, naglaing kan, tanaka nga to pa'y dagita nakapitpitak asakam di talamisaan. Ay, ibaba man! Ay, ini. Nagmayati pa na ginanak dito eh. Disturbo nak. Apay nagsapa ka nagawid. Alas 4 pa lang Ay apaw, nalpasan ti panagarado. Nabanugak nga ron. Iso nagawid akta ginanaak. Di mo pa'y mat binugwan dagita sakam. Ay na, mapasma nga rod. Rumwar ka man kit day. Lumabas ka iti balay da kumarisyon. Apay manan. Mapanmula ang kitaan No anya pa'y dagiti daddo maasagana da. Ado ti bisita da kat. Adda siguro selebraran da. Ay, mabainak man la lumabas-labas. Kat kunam nga ado ti bisita da. Marurudak nga rod. Na, Apay nga'y asaan da tayo nga inimbitaran? apaw. Apay amarurod ka, no di da ka inimbitaan. Win malagip mo, idi nag-birthday Malagip mo? Kauwain. Malipatak aya, nagsagana ka iti linugaw. Nga awang karnina. Pati sopas mo nalablab ay. Adamot salad asaganak Kurang matigatas na. Uray ta inimbitarak matlat ta ni Marisyon. Imay to pa'y amin nga anak na. Ay, malagip mo nga uray jay kakasinsin nila kay nakit imay da. Ay, nagkurang to pa'y jahanda. Agluton tamang rabi ita yun. Iso nga rod amapan ka agin lalabas. Bareng makita da ka. Kat ikanda ka iti sidaan tayo. Ay apaw, tila ipapaaramid mo. Di ka lang mabain si kapasita. Ala, nanang. Anya kaya aramidan ni tatang ichibatok ti balay daninang ko. Imbaon ko nga rod amapan agin lalabas. Kasla mabain mat ni tatang amang ituloy iti panagnana. Pada kayo lang agama. Managbabain kayo launay. Aglisi ka man dita batog titawa. Tasin nyasak man. Ni nanang tagiturun pa'y.
Sinyasa ko. Sige na, magna ka. Sige. Ay, no. Nagtakrutin aya. Unay magtanday ta sinyas mo, nanang. Sinyas mo ti dumanog dayta. Ay, saan ka ang makibibiyang dito, Rosel? Sigin ko nakit. Magna ka na. Lumabas ka. Pirmi abain ko. Anya ngay, nakitam ti sagana da? Napuno dya tidog alamisan da Jerwar. Kita manday ta nga ugali da. Ay, nagalas. Di da mo ti kaaroba da, no ada paskenda. Ay na, ada pa lechon baboy. Ay, jay pa'y mat paborito. Ada pansit. Ay, ada nga ta igado. Siguradong ada. Di na ka man la inikan mat, uray may sa aplapito laeng. Ay, nagimot day dya ako, Marek. Si kantumot ngamin. Di naman kita na itikasta. Saan da ka siguro anak kita? Iso asaan da ka nga inikan? Anya? Agsubli ka. Lumabas ka manen. Tumalyaw ka iti pagtugtugawan da. Tapno madlaw da ka. Ket no saan da ka lata madlaw. Agin, kamutin Ay, di nakman ibabain. Na, Diyak kahit nga aramidin da ita. Ay, aglablabos kan si kapasig. Ay, nagadun tila mo ka. Ay, nagadun ti nagkagatanda kanyak. Ay, gunggunam. talaga nga outside di kulam. Buwak ita arabi eh. Ay na. Makalawas nga outside da kulambo ka. Ha, apay ngamin. Ay, anya launay ay at tidakkel ang nakabasulak. Ibabaon ka, ang di mo matkayat. Kababayin mo ti pangibabaw ng kanyak. Agasem tag subli-subli ak mutten alumabas iji balay da kumarim asyon. Ay! Di nakman apaprusan. Tagat sardinas day ta imam. Ay, kwa sinabun ko. Saan ko maasardinas tisinda tayo no nagsubli ka, kat nagpakita ka, tapno inikanda ka itilitson. Ah, Uray ko mano jay laang kudil matitadakan ka. Inna ko nag-eskwela, nanang. Agawid ak inton aldaw. Anya ka di pisidaan tayo inton aldaw? Ay kat ano san tayo ati sardinas. Sardinas manan? Sardinas iti rabi. Sardinas ti pamigat. Sardinas manan ti pangaldaw. Ano san tayo taday tamot labain ti amuyo ngamin kanitatang mo. Ala ni nanang. Aging ga ka di ita? Nasakit pa ila ang tinakam mo kada kami kanitatang. Ay, addan tumot paskan tayo Ay, jak tumot imbitaran ida. Pulos, kang runaan day jay aninang mo asyon. Namintalukan nga may gimatang iti sardinas dito'y kantinak pasing. Apay ngamin tabilbilangan nyo, tata. Awan, matkit day. Bagay na day ta nga isagpaumaw iti natayng. Nagado ti marunggay amulan ni kumarim siya dita sangwanan ti balayda. Isaon ti panakaalad na dita balayda. Wen ngam, anyamot aklase ako mari day jay. Nay, nagkontra kayo ka day? Ay, nagalasan ti ugali na, tata. Di nan amam mo ti karuba na. Apay anak ko namday ta. Apay, di mo aya nga idikalman kat nagpaskanda. Adda sagana da a barbecue, kas kada lechon. Ang di daman la nagayab. Nay, apay ngay asaan man lang nga binagaan. Oh, makitam day tatata. Ay, nagbalinan nga imot ni Sean. Sino nga ta akaaruba tayo ti inimbitaran na? Awan nga rod, tata. Aya. Isudalaeng tinangnangan. Binukbukudan da. Di dapay mo't nangiraman. Di dapay nagparaman. Jak pinansin, Apulos? asino ti di mo pinansin? Dayja asyon
Ay ayaban nak, ngamjak pulos tinalyaw. Ni apay ngay. Apay, kasta ti agko kumari aya. Ay, linaksid kon ako marik dayjay nga imot. Sika talaga. Di nakalainik kan idi na minsan, gimura kan. Ay, namin ado nga inimbitarak ida diti balay. Ay, nagaduda pa'y met nga umay makipanghan. Kat, dayta ti pagsakitan tinakamaw. Well, imbag ko maa. No saan da nga impadlaw jay pa nagbar-barbecue da. Makadlaw to ko ni kumarim asyunan. No, di ka pumampansin. Rumbeng lang amadlaw na ah. Takayat ko nga iparik na kankwana, tinakaro asakit tinakam ko, gapu iti inaramid na. Imot ako maray. Rosel, Apa, Ninang? umay ka man bit ditoy. Wan, Ninang, umayon. Naggapo ka iji eskwelaan. Wan, Ninang. Kat, kumusta ti panagadal mo? At damat honor ko. Oray kaskasano, Ninang. Ay kit nasaya at aday ta. Kat, kumusta ni nanang mo? At damat kanayon di tabalay. Kanayon ngaglinlinis, aglablaba. Nakitak namin idi na minsan. Ay ayaba, kat di nakmat pinanpansain. Ay, kasta ka di, Ninang. Pasensya kayon. Tada ngamin tultulang nan. Anya, adda tultulang na kunam. Wan, Ninang. Ah, kunak ano gumurgura kanya. Ay kaasi magngarod ano da magayam tultulang nan. Kat ubing pay mo ni nanang mau. Rosel, nakitak met ang nagsarita kayo kanininang musyon dita sangwanan ti balayda. Anya timbagbaganakan ka? Tilar aramiden niyo. Na, sika pa'y tikas lang makaungot kanyak. Apay, saan mo kano apampansinan ni Ninang ko? Idi inayaban na ka. Dayta, tiimpulong na kan ka. Di na mo ti basol na. Anya ko mati basol na kan ka. Saan kit din abasol na, jay di na panangimbitar kada tayo, idi nagpaskanda. Day tilaang ti panggurgura amon kan kwa na? Ay, kanayon ko nga imbitaran ida dito balay. Rumbang lang mat nga imbitaran da tayo. Kahit, anya nga iti imbagamot kan kwa na. Awan. Adda, imposible nga awan, kat nagbayag kayo ang nagsarsarita. Imbagak na ada tultuling mo. Anya, ay nagluko kan nga ubing. Apa nga imbagam ti kasta? Imbagam kumatipudno imbagam kuma agumurgura akan kuana. Nagkapamanan. Di talaang daya. Napan ka man nakiistoryan. Di talaang man. Anya ayatis, istoryam kadagiti gagayim mo dita. Ay, awan. Masapul pa'y aya ang maamuam. Ay, wala tama nga nutilays istorya maipapan ka ni kumarim asyon. Ay, kadpudnumot nga men. Naimutan. Dinan amaw dagiti kagayom na. Ay, sus, kun kahit. Ay. Di ka lamabayin amang istorya iti kumarim Tandaan am ti pagsasawa ko na. Di ka mang pirday, tapno di kan tumaibabain iti uday. No? Nung ngay maamuan ti kumarim, apirpir jam, O, di nasayaat. Nagbasit abanag, pirjim ti kinatao na. Ay, apaw. Dak amukin ka pasing. Mga nusikan tumit lang ti maibabain iti daytangar aramidam. Tila ibagbagam mo. Ay, agpanunot ka. Ang mga numairubo kay ter aramidam. Nay, nagadumit yung tigatanga marikado siyon. Untata, ado nga min tilutwan may inton umay asaba daw. Tapay. Umay kayon tugayam kini bakit mo Nalipata mo ti birthday, tata. Ay, wanan niya. Kada birthday kat imbitaran na kami akarubam. Agsasala tayon taw. Iso amang itugot kay ti partner mo, tata.
Agtsatsa kayo man makin ni baka mo. Kung ano nalpasan ti selebrasyon ti birthday, takas la nag-barbecue kayo, idi na minsan. Nagpadispidida nga min di manugang ko nag-abroad. Kadagiti magkakabagyan na tinaggastos. Iso nga imay da. Ay, kastagayam. Sana balay, tainton birthday, aldaw tayo mo't nga agkakaaruba. Ado nga adayo ti sagana, ngam di sagana di manugang ko. Ket ni kumari mapasayng, naimbitaram ka daing. Ay na, malagip na ti birthday day jay. Ang imbitaraklat ta ida asa nga pamilya. Nini nagparta kamit amag ng pasing. Aginayad ka mamahitanin nagano ti bato iti kalsada. Ay, partakam kiti ti magna. Buyudan nak may dugmamak. Ay, ne, guli ka. Nakabatog tan dito balay da kumarim asyon. Hanggang kasta kalata. Nay, ison samot dyan nakatakder iti ridaw da. Ay, wen. Hanggang apa adi mo talyawan? Jak nga rod kayat atalyawan. Naka-street day tatanggid mo. Oy, tumalyaw ka tani payapayan na ka. Dito, ipadlaw mo. Ipanangisnab mo. Di mo magbagay. Ada atim, madam ta subsob mo. Pare. Ay, Marisyon! Sumarating tapay man. Imasidagan ni Maray. Ay, pare. Imbitaran kayo kumain tong Sabado. Birthday nga main. Maray? Ay, kunat mo nalpasahin? Inton Sabado pa'y laeng, pare. Ay. Apay, nalipatan ayan ni Kumari Pasay. Ay, kwa? Ay na pare, kaasi mo ni Kumari. Nakaro ka din, titulang na. Anya atulang ay bagbagam mo, Maray. Saan ka tulang, Maray? Ay, saan? Awan! Ay, umay kami to inton Sabado, Maray. Ay na, happy birthday! Kunak no nalipata mon. Mabalin aya ang malipatak mo? Ay, Maray, anyan tungay ti saganam. Ay na, Maray. Kwa, di ka lang mabayin mo damdamagan bakit? Bayam kadilat ka, pare. Ay, Maray, di paborito masalad. May santo abatsyat isaganak. Tago maka. Ay? Ay na, nagmayatan. Sige, Marisyon. Masapa kami to nga umay ka nila kay. Uray ni Rosel, umay maglaan. Kastala tibiag. Maikapat nga paset. Nanang! Nanang! Ayan mo! Dak, dito'y likod. Nyater aramidam dita. Napigsa nga min ti internet. Dito'y kaaruba. Dito'y likod ti balay. Umay mo kitahan da ito'y insert ni manang mo a picture. Di kagat-gatang na ay alugan da. Kita, Gimatang dama ng Gemma itilugan da. Kitaam ko nak nga men, nagmayat. Oh, nagsilang day. Kitaag man. Oh, dayta. Kabarbaro ka no dayta. Automatic ka na, oh. Ay, imbag man dama ng Gemma taaddan 4 wheels da. Ay, kutkas tala ti biyag Ada ka ron igatang da. No inlupas mo kumamot ti kursom nga accounting iday. Oh, day, adamot ko makastalugan mo ita. Tila malaglagip ni nanang mo. Kahit gumatang ka iti si daam. Pangalak nga iti igatang ka. Ipanpanakil mo anak kagatang dama ng Gemma iti baro alugan da. Di da ka pa'y matmapurwakan iti ure igatang mula kuma iti si daam. Daytoy nga ron, di in reply na. Idi dumaw-daw at iti igatang ko iti sidag. Awan ka no kwartada. Taday to, iti ginatang da. Ayun gayam nanang, agisursur kami ita iti lamas. Ayun tadagayam kulong-kulong yawn. Iso nagatang dyan na urnong mi akwarta. Ala, di ka madanagan. Ikan ka iti igatang mo iti si daam. Manwakilo tigatangan ni nanang mo. Awan ka no ti kwarta na. Ikaklatan iti uray may salaang apiraso abangos. Awan pa'y buwi na mano ta, bakit? Ay na, maipaibusta da ito'y lako ta itang aldaw lakay. Di ka madanagan.
Dumagas taman pa'y di tabalay damanang ko, Gemma. Gumatang nga ta. Padasag alakwan Iso ka di day ta, je, kagat-gatang dalugan da. Wun, iso day ta nakaparking di ta arubayan da. Apay ngay. Nabungan mat ititol da. Di da nga rod kayat amarugitan. Kabarbaro ko naman. Kitain ta ko man, anya tilangan na day talugan da. Nasilang kano kuna ni nanang. Kinalabaga kano. Ala, dumagas ta nga raw. Parang gumatang ni manang mo itilako ta. Hasta unay mo ti panangabong da ititulda da ito'y baro alugan da manang Gemma. Ikat man titulda ta kita. Ay! No! Makapakigtot ka manang. Ay, pangaasim, ami. Tadi mo ikatenday tatulda takabarbaro alugan me. Kita aklaang mo. Unay mo da ita a reaksyon mo manang. Ay, agungot ni manong mo. Kita kumalaang mo. Ngamagungat. Magasgasan nga, Rod. Ay unay mo tan. Gasgasak man langang. Ay, agtal na ka. Makita na ka ni manong mo. Nakuritanin kadagiti ko. Apay nga min aya nga adda ka. Umay ka nga rod lakwan itilakok alamos. Gumatang kamutan na. Bangus, tilapia, kun adda mo galunggaw. Awan igatang ko. No, adda ingatang yu iti baro alugan nyo. Awan igatang yu iti sidain niya. Katno kape kan asukar ti sidaan mi ita. Malaksid no ipautang mo. Naa, anya nga utang asasawa mo, manang. Karugrugi mi pailaan nga glakaw, umutang ka na dagas. Ika nga rodan aglako iti sabali. Awan nga rod kwartak. Kun ikamot ani nanang iti kwarta na, uray sagpaminsan laang, tapno adda mo igatang na iti maintenance na. Awan nga rod maited ko. Ay, insend kumot kan kwa na ti picture da ito'y ginatang mi alugan. Na, an-anwan na kumangay ti picture. Anya mo daytan, maistra ka, ngam di mo pa'y matulungan ni nanang ta. Sapay ipanpanakil mo kadagiti kakabagyan tayo ang nagdakil ti swildong. Katpud no, mate. Ammom numano ti sweldok ita. Amok adakil. 31,320 pesos kada bulan. Na, Sika, mano ti ganansyam iti dayta pa nagisur-sur mo kadagiti lamas? Ay, nagmayat katibiyag ni manang mun aya maestra. Nagdakal day tabalay da. Ita, adapay ka barbaro alugan da. kano nagdelikado. Tinantupay kayat amagasgasan uray basit laang da talugan da. Siyempre brand new ko naman. Permimot ti kinakuripo na. Kaya't nanguutangan da tulako na. Apay nga agpayso asa naging matang. Awang kanong nga kwarta na. Oo. Isuda pa, itimawanan iti kwarta. Ay nalakay, kasanungay. Adupay da ito ilakot na. Pangisursuran tangay kadagito. Intan maladaw ako ni Jay Eskwilaan. Aguri ka mata. Pumpunasak pa ito'y baro alugan ko. Ay, unay mo't daytan apanang punas mo. Punas ka mo't la apunasan. Jak nga rod kahit amarugitan. Ni, adapay tapok na. Ay na, maladaw akon kunak. Sige, aglugan ka nga rodin. Nagado nga artem. Nay. Inayada mo nga erikap aday tari daw na. Ay, pandaram kit din. Agap apurada tao. Unay laki din ay. Nagmayat na talaga no, baro tilugan na niya. Nagadaw ti umapala ka aruba. Brand new ko naman. Pandaram mo anyat orasan. Ay, agure ka. Ay, Wan, nagpigad ka? Anya? Bumaba ka tagpigad ka. Na- Marugitan tilugan ka. Ay no, makaungatakan kan. Uno ipampag mo ta sapatos mo. Bumaba ka na. Ay no, bigbigat ang mahay bladakan ka. Ay nalakay, hanggang sa manta na ipaibus tatay lako ta itangaldang. Uy, nga rod, bakit? Iso sulit ng imadayota ang nagisursor. Anya ti makunam,
Nasken ka di anayunan tayo lakot ha. Katsikaman. Nayunan talakay. Mariknak ngamin aday tuyin ti swerte ta. Apaw, nagwapo na lugan dahito, paray. Nagpurma. Siyak lang tinakagatang iti kasta nga style paray. Ado nga ron ti umapapal. May sakon ka dagiti umapapal, paray. Nabayagan nga rapaap ko ti gumatang iti kastoy nga style tilugan kahit. Automatic day ta paray. Nagwapo nga raw. Manungay daytoy. Milyon. Ay, milyon-milyon mo ta. Ay. Awampay ti kasta kwarta kita. Nagado kat ti babayadak. Ay, umanay langan nga prusak day tulugan mo. Op. Di mo unay paray. Ay, di mo kunan adakas nga prusan day tulugan mo, pare. Ay, ang mga no matuklap ti pintor na. Narikatain. Ay, kat? Mingmingak lang arudan, Saan mat siguro bawal, pare? Hello? Hello. Adaak dito iskwilaan, nanang. Amo kanak ko. Imawagak ata agulawak matad. Ay nanang, agtumar ka iti agas mo. Apay amasapol nga umawag ka ngay. Nagtumarak matad. Nga maulawak lata. Ay uminom ka iti danom. Ay anya kayo matananang. Tila aramiden nyo apa nang disturbo kanya. At dalugan niyo abaraw. Ipandak ko maidya ospital. Anya kayo lakit din. Aya nanang. Ospital adagos. Kan may sa. Adda kan nila kay ko jalugan me. Awan kanyak. Laglagi pam dahito ibagak kan kananang. Agi na ka ngamin. Sige, babayan. Lakay, isardang mo man dahito kulong-kulong. Ni, apay. Nag-text ni nanang ko. Maululaw ka naman Kat, kasano nga yan? Mapantapay agisorsop? Diyan mo mabali na baybayan ni nanang. Kastulangan ti aramiden ta. Sa akong ti mapan agisorsor. Kat mapan mo kitaan ni nanang. Day tangarod ti planok lakay. Maglugan akong iti jeep. Tanay, jak mabali na baybayan ni nanang ko. Unay matan, nag-traffic. Anyamtot oras ngay makaawit ta. Ay, rabiin to na. Dahito katirigat na no adalugan. No matraffic ka, ay awanan. Maladaw kalata iti papanam. Anyang rote kayat mo ita? May mayat kuma no motor ti inalata. Tamakaliklik ta iti traffic. Reklamo ka pa ilang. Di ka kitagyaman, tap apalan data dagiti tao. Mang restaurant taman nga rod. Tani, nabannog ako. No agluto akpay, ay awanan. Ay, agtipid ta. Yurnungan ta di panghulog ta dito ilugan. Kaya makun ko na car maintenance. Naggastusan. Mapansamot amin asweldo ta iti dayto alugan. Manon nga aldaw akape kan asukar ti sidsidaan ta. I-confine da ni nanang lakay. Obserbaran da pa'y kano. Agad, kumusta nga iti panagisursur mo? Ay na, swertitan sa kagpay so bakit? Naipaibos ko man ang tilako ta. Ay, mayat man. Ay, lakay, apay, awan madmadlaw mo. Iti panang tultulong takin ni nanang. Ad-adamit nga agswer-swertita. Tay ko na nga roden, bakit? Ti kinaimbag kadagiti naganak, kat agpay aswerte kadagiti anak. Kas tala ti biyag ako nada. Mamati ak iti day talakay. Iso asige lang, bakit? Asikaswam ni nanang. Saan mo abaybayan? Tapno dumteng pa iti adu aswerte iti biyag ta. Delikadong sa bakit ha? Kasapulan sa ti CCTV dito aglawlaw ti balay. CCTV? Taapay? Ay, isuman apaggastusan daytan. Ay na, awanen apulos mabati iti sweldo ta. Tila pampanunutam apaggastusan. Amangan nga rod, no da sumbrek amang takaw iti lugan. Isuday ta ti pakatantanagak.
Day tala alugan ti pagdandanagam. Apay, di ka madanagan nga awanan ti maigatang iti makantayo, tajay latan lugan ti paggasgastusam. Mano nga ta ti CCTV. Isugat ti kasapulan ti aglawlaw ti balay. Tay, ito ti problema kita. Aywan gayam, imawag ni Ami. Adda ka no iti ospital ni Nanang. Itulod nakman, tamapan ko bisitaan. Ay, ag-tricycle ka langin. Awan ti parking lot iti ospital. Ay, agapatan no kasta. Anya ti serbiday taalugan. Kabarbarong agpaiso. Hanggang, ay, nagdelikado kamat apirme. Ti kanto pa itultulot iti eskwilaan nyo. Saan lang Usaram lang day taalugan. Tasikan ti makaammo amang bayad iti hulugan na. Kan makaammo kamatan iti maintenance na. Nasayaat mo, nakaumay ka dito ospital, Manang. Ay, inkarigata kun ati nagarkila iti tricycle. Nagarkila ka? Kaya di baro alugan nyo ngay. Ay, kat no pag-apaan mi day takan ni manong mo. Kasano, nagdelikado apermi. Kan nagado ti bawal. Ay, kan amom, nagdakkel ti kasapulan a kwarta. Para lang iti dayja alugan. Kastala ti biyag, Amanang. Nabuslon at talaga no kayat mo tiyag pasikat. Ha? Ay, di mo laam mo, ading ko. Manipod ididimtang dayja alugan. Kanayo nun ti panagapami ka ni manong mo. Sikapay lang ti makaamo ka ni Nanang Ay, ada ka di agas na. Ingatanga kun iti agas na. Kasta ka di. Kat, kumusta amat nga ti panagisursursuryo kadagiti lakuyo. Mayat mo't laang. Aywan, Manang. Ay na, nagswerte kami nga agasawa iti komersyo. Ay, kasta ka di. Adda ka di extram dita? Anya nga extra? Pagbayad ko kuma iti arkilaak apagluganak nga agsubli dya iskwilaan. Ay, awan apulos kwartak sika. Yururnungak ngamin dya pagbayad minto manen iti hulog me ijay lugan. Ay, oo na yan. Sige, ikan ka, Manang. Ang ingkapay mat kitaan, ani Nanang. Win sige, intangarudan. Wun, Manang. Bisitaan mo ni Nanang, takaasi. Kastala ti biag. Maikalima nga paset. Roger, adaman la damagakan ka. Damaga mo, tani agap apuraak. Nakapurma ka manan. Sa dino ti papanam? Ada date ko. Ay, agdit kayo manan ka ni Tina. Ay, sa dino nga ti pagdatean nyo. Saan man atila damdamaga manang? Ay, damagak nga rod kuma. No kaano ti kasaryo ka ni Tina. Dahit ti damagam? Katuan na. Ay na, syakto ti agbirok iti trahe di boda na. Kanya ag-cater iti kasaryo. Ay, adagayam ko a-caterer. Mapanaman langin. Oy, ikumustanak to ka ni Tina Ay, agsubli ka. Oy, imbitar manan kit di dito balay. Tapno umay agluto iti spaghetti. Ay na, nalaingkat nga agluto day dyan nga ipagkutube. Ha? Apay, napanan manan ni Roger, nakakutsi manayin. Ay na, tatang. Ada date da ka ni Tina. Ay, sumit lagaya makastauna iti panangwasing na iti kutsi na. Ay, damdamagak nga rod ka ni Roger. No kaano da nga agkasar ka ni Tina. Nay, awan mo't masasaon na ngagpaiso kanya, no kaano da ngagkasar. No nabayagdan. 5 atawan ti relasyon da. Di da pa'y lang atakaya ti agasawa. Agur-urnong dapay siguro Agurnong da pa'y laang. Kat regular matan ni Roger iti trabaho na. Kan nawadwadan ti urnong na, tatang. Ay kiturayin tayo Saan tayo idang apuraan? Sa bagay. Basta para kanyak, ni Tina ti maibagay ka ni Roger. Ay, anya pa'y lang ti birukan na ka ni Tina. Malaksid analaing nga agluto. Nagagat kan nasingpat pa'y.
Hello, insan. Insan, pudno ti atap mo. Ha? Atap nga niya. Ngadda sa bali, akaayan-ayat ni Roger. Anya, kun ka. Uy. Ang kami nagsangit. Hindi pa lang nga madmadlaw ko. Asaan na kun ngay ayatan insan? Nakita ida iti fast food. Nakasusweet da iti babaya ka doon. Pagkasam, subsubuan na ba? Ayos to ninsan! Saan mo nga ituloy? Masaksak tanak lang. Napiktura pa ida ha. Kaya't mau taisin ko ti picture da. Asaan na ninsan? Isum mo man ninsan, tapno makita ka na saya at tiro pa day dyan ang isukatan na kanyang. Oh. Kaya't mo pa ilaan makita. Kahit saan mo ta napintas. Napudaw lang oh. No pinatik ko madya bagam idi nga agtumarak iti pang papudaw nga agas. Napudaw ako mamaditan. Saan na ko mga insukat ni Roger iti dayta babae? Baya mo ninsan. Saan mo nasangitan? Isumat lagayam asaan nan arip-replyan dagiti message ko kankwana. Tadagaya man sa bali na. Kakamkamuro mat yan ang isukatan na gan ka oh. Nakabrace lang tingipan na. Agam adayulat taan na pimpintas ka insa. Honey, dumagas naman dita parlor, tagpamanicure, ha? Ne, kaano lay din na udi nagpamanicure ka? Diyak narod kayaton dito yellow, a color dito kukuk. Kaya't konti red. Sika talaga. Kan urayan nak di nakpanawan. Urayan ka pa'y? Ikatanyangay. Kasta lati piyak Kasta kyak boyfriend. Naskan nga urayan na ti girlfriend na. Ay, daytoy a wedding gown ti maibagay unay kanitina. Kuray man, taisend ko kankwana. Tapno pagpampanunutan na. Ay, sigurado ang magustuhan na daytoy. Nay, simbangpat ka magaya man, Roger. Nagdetan nyo nga kanitina. Ijiil eh. Sa dino nga, Rod. Tila damdamag manang. Para agdamagaklaang mat. Aywin gayam, ada nakitak a wedding ga... Nagdiretsyon ni Jay Silid na. Apay nga ta, asaanin nga agis istorya, maipapan iti date da ka ni Tina. Saan na nakasla idea? Isend ko man langan da ito'y a picture ti wedding gown ka ni Tina. Kitaam da ito'y insan, oh. Nya day tayo pakpakitam. Ne, picture mat ti wedding gown. Insan kay manang ni Roger. Amangan kanuno kayat ko nga isunto ti wedding gown ko into nagkasar kami iti kapsat na. Ha? Abay. Di dapay amaw nga dan sa bali akadi day ti kabsat da. Di na pa'y siguro amo insan. Ay katibaga mo na. Anya? Awan pa'y mat formal break-up mikin ni Roger? Masapol pa'y ayat ti formal break up. Ibaga mo, tapno maamuan da ti kalukwan day ta kabsat na. Awagam kit din tagtongtong kayo. Ibaga mo ti pudno. Hello, Ipag. Kumusta kan? Anya nga iti makunam iti picture nga insend ko kan ka. Mayat manang. Ay, bagay mo day jay, tamorena ka. Bagay kan ka ti style na. Wen nga rod manang. Bagay nga agpaiso kanya. Ngawan niya. Manang. Oh, apay. Ni Roger manang. Apay ni Roger. Ada ka di madingay naramid na kan ka? Insukat nakmatan iti sa bale. Anya? Insukat na ka? Tsaka mo manang, ngayon sukat na kun iti sa bale.
Napu daw a babae, tinangisukatan na kanya. Isumot lagayam. Atong galagda magakkan kwa na may papankan ka, di naksungsongbatan. Di ka madanagan. Kasaritak ni Roger. Komprontarat. Tatang, awan ka di pa ni Roger? Nay, awan pa'y, mate. Nay, apay ang nakarupangit ka? Kasla makaungungit ka, mate. Ay, talaga ang makaungungatak, tatang. Kan, uray da kayo. Ungtan nyo matday dya lalaki. Ha? Taapay. Anya ti basol ta adem. Ay, ni, Hmm. nasaya at ta si Mang Putan. Apay nga ta anak abanikas ni manang ko at imakter di ta sangwa ng tikotse. Nasaya at matanagawid kan. Apay manang? Nagado alukwam ni Paitina. Anya? Insukat mukit din itinapu daw. Eh? Apay, saan mat anangisit unay ni Tina? Tapno amom, jay kolor na ti kunada am morena. Apay, jay nangisukatam kan kwa na. Amom ka di ti talaga nga ugali na. Apay, amo na ti aglaba, agluto, kanda dumapay. Pa. Amangan no jay bagi na lang matiam mo na nga asikaswan. Apay, insukat mo gayam ni Tina iti sabalya babae. Isong arot ajak imbagbaga kada kayo. Tamok akasta ti reaksyon nyo. Ay sayang baraw. Nagagait kinaanos ni Tina. Apay insukat mo iti sabalay. Jak ngarot ay ayatin. Isumit lagaya madi mo ni paspasyal dito balay. Kat kabisada ti ugali day tanang isukatam kan kuana. Oh, kita mo? Nakapusa ni ti social media ti kasarda Roger kanya nang isukatan na kan ka babae. Impalagip mo manan. At nakita nga ron dito yung ko. Imbag kumamat no kinasarita nak ni Roger. Ni Huni ha, awan apulos. Nalawag pa ng loko day tang inaramid na kan ka. Sapay la kumaa, ta saan na pagbabaw yan day ta a desisyon na insan. Hay, jak mapmapan iti kasarda. Awatin tayaw nasa bali ti kasar ni Roger. Ay na, tatang. Kat no pa sosyal kanula ang daya babae. Feeling rich, asaan mat nga rod a rich. Anya ngay nga raw, kat iso ti kaya ti kabsat mo. Basta, tatang, da kayo langan ti umatendar iti kasarda. Mapantayaw. Anya lang ti makuna ni Roger no saan tayo amapan. Niti na kumati rumbang nga ikalay sana. Saan kat adayjay a babae? Ay, napanuga ka nagtrabaho. Agasam mo't ngamin nga ti pa nag-overtime ko. Manong oras. Kat, apay nga ro ta nagtugaw ka. Aginanak ah. Anya ka diti masidahan eh. Anya amasida sa sawam. Kaya't mo sabihin, saan ka pa nakaluto? Paglutuan na kit din. O, kita man dagiti kaman manicure ako ko. Ay, unay ka maten. Amumit asumang petak manipod trabaho, di ka pa nakaluto. Anya nga iti kananta. Si kan kagluto. Ayaban naktulangan, ito nakaluto kan, ha? Puro mo't kanugayam ginatang ti kan kaninda Roger. Ay, saan akon amas daaw, tatang? Saan kanumat gayam nga mo ni Dibra ti agluto iti napaw. Ay, kunakon kat. Idi pailaang madlaw ko daytan. Dilat ta kanumat agpapapintas siya mo na nga ramidain. Kat no adda pay damag ko.
apasaray linawas amapan iti parlor. Ah, Agpakiday, kas kada agpamanicure kan pedicure ti aramidan na. Agasem ngay day ta agastos ni Roger kan kuana. ay, saan na pinampanunot ni Roger tay pagsasawa ako nana? Saan ka makiasawa iti awan ammo na? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na? Kasta agpapintas ka. Para ijay iritok ken ka akadit mo. Bagay ko kadi mo ilaang day to'y buko, insan. Katwen, kasta nga style ti talaga may bagay ken ka. Diyak ko makayat ti makidatan. Ngam ipapilit mo to ngamin. Ay na, nangasawa ni Roger, insan. Iso makidate ka matan iti sabalay. Kat, Nasken nga agpapintas ka Tapno masarakam tay Prince Charming mo. Ay kunakman no kunam a day off mo, tapno agrelax ka. Apay ngay nga rod, nga aglablaba ka ita. Day off ko nga agpay sumanang. Agam kastoy latatyar aramida. No day off ko. Ti aglaba? Sapay nagado. Ayan ngay ni bakit mo? Rimorda ka dagiti babarkada na Anya? Mapanda ka no ag-shopping. Ay, unay mo't aklasin day jay nga anaasawam. Isubliksan ka dagiti naganak naman ang. Anyat serbi na Puro magastos char aramidin na. Dayta, jay ibagbagakken ka idi. Malagi pula ka ngarot ni Tina. Kumusta nga tamot tayo? Ay, Tina, kumusta ka ngay? Long time no see. wan nga rod manang. Ay na, busy ak ngamin dito yung negosyo mi kinilakay ko. Anya ang negosyo? Day to'y restaurant mi manang. Restaurant yu daytoy? Ay, jak ngamin nadamdamag anak asawa kan. Wan amanang, jakmat ngamin amuno sa dino ti ayan mo. Iso asaan kan anapakaamuan. Ay, kumustaan na ka ni Roger? Kumusta mo't gaya mo ni ex ko? Ay na, dep paan na, tibabawi na anang asawa. Kasanumot ngamin, nagsadot. Awan amuna at trabaho, dyan na asawa na. Ay, kaasimot nga rod ni Roger. Ano kasta manang? Katnudwa lang aputahi ti amuna alutuan. Naksat kan nakuselpay. Ha? Ay, sayang. Da kayo kumaa talaga tinagkatuluyan. Mayat kuma. Anya ngay nga rod manang. Saan kami nga agkagasat? Kastala ti biyag manang. Apay, makaungot ka kanyo. Anya mo ito yung luto ngayon na boy! Nakusal lang aro din, naksat pa'y! Kunakmot ngamin kan ka, adyak amo ti agluto. Ipilit mo ngamin, agluto Basol mo Ano usam dayta? No, apo. San la kumasikan ting kasar ko? Agbabawi ka na nang ikasar kanya? Dap pa di babaway ka! Nila ko matina-tina sa awak din. Di mo pa'y amot agluto! Welcome back, everyone. Today we are reacting to another very funny and very familiar episode from La T. The title is T Sari Sari Store, which means the debt at the Sari Sari store that became chaotic. And just from that title, we already know this episode is going to hit close to home for many viewers. The Sari Sari store is one of the most important places in a Filipino community. It is not just a small store. It is a meeting place, a news center, a waiting area, a snack stop, and sometimes the heart of barangay gossip. People buy coffee, noodles, canned goods, rice, sugar, soap, soft drinks, and small everyday items. But in many Sari Sari stores, there is also one famous thing, the notebook of debts. That debt notebook can be funny, serious, dangerous, and dramatic all at the same time. It holds names, amounts, dates, and sometimes promises that were never fulfilled. That is why this episode has so much comedy potential. One unpaid debt may seem small, but when the store owner opens the notebook and starts reading the names, the whole barangay can become nervous. The story probably begins with a customer asking for something on credit again. Maybe they want coffee, noodles, or rice.
The store owner checks the notebook and sees that the customer already has unpaid debt from many days ago. The customer says, I will pay tomorrow. But maybe they already said that yesterday, last week, and last month. That is when the tension begins. The comedy starts because both sides are familiar. The store owner is impatient, but patience has limits. They cannot keep giving items for free because they also need to buy stock, pay suppliers, and support their family. On the other side, the customer may be struggling. Maybe they really do not have money yet. Maybe they are embarrassed. Maybe they are used to borrowing and making promises. The situation is funny, but also very real. In Lati, this kind of small issue can easily grow. The store owner might say, you still have debt. The customer might say, no, I already paid some of it. Then the store owner opens the notebook. Suddenly, the notebook becomes the most powerful object in the episode. Everyone wants to see it. Everyone wants to know whose name is there. Someone nearby becomes nervous because maybe their name is also written on another page. That is a very funny scene to imagine. The store owner reads the debt list like an official announcement. One person pretends not to hear. Another person slowly walks away. Someone laughs because they know they also have debt. Another person tries to change the topic. The Sari Sari store becomes a courtroom, a comedy stage, and a gossip center at the same time. This is why the episode is very relatable. In a small community, credit is common. People borrow because they need something immediately. The store owner allows it because they know the customer. There is trust. But when the debt becomes too much, that trust becomes tested. If people do not pay, the relationship becomes awkward. If the store owner refuses to give more credit, the customer may feel embarrassed or offended. That is where the comedy becomes meaningful. The episode is not only about debt, it is about responsibility, honesty, and respect. Borrowing is not wrong when there is a real need. Helping neighbors is part of community life. But if someone keeps borrowing and never pays, the kindness of the store owner becomes abused. One funny character in this episode might be the person who always says, put it on my account. They say it so casually as if the Sari Sari store is a bank. They may even act confident like paying later is normal. But when the store owner asks for payment, they suddenly become quiet. They may say, I forgot, or my money is coming tomorrow, or I will pay when my relative sends money. These excuses can create a lot of comedy. Another funny character is the neighbor who only came to buy one sachet of coffee but stays because the debt issue becomes interesting. This person might whisper, laugh, or add comments. They might say, that person has had debt since last fiesta. Or, be careful, the notebook never forgets. That kind of line fits perfectly in a barangay comedy. The Sari Sari store owner can also be a strong character. They may be funny, sharp-tongued, and dramatic, but their frustration is understandable. They are not simply angry. They are tired of being too kind. They know that if they keep allowing unpaid debt, their small business will suffer. This makes the character both comedic and sympathetic. What makes this episode strong is that the setting is very simple but full of life. A small store with hanging sachets, soft drinks, canned goods, snacks, and a debt notebook can become the center of the whole story. People come and go. Some buy, some borrow, some listen, some gossip. The Sari Sari store becomes a small stage where the whole barangay personality appears. But the most important lesson is about keeping your word. If you borrow, you should pay. If you promise tomorrow, then tomorrow should not become forever. Trust is built through honesty, and it can be damaged by repeated excuses. The episode can remind viewers that even small debts matter because they affect real people. At the same time, the story should also show compassion. Some people borrow because life is hard. Not every person with debt is irresponsible. Some are truly struggling. That is why the best message is balanced. Help when you can, but do not abuse kindness. Borrow when necessary, but pay when you are able. And if you cannot pay yet, speak honestly instead of hiding. The comedy can become even bigger when the debt notebook reveals more than expected. Maybe the customer argues, but then the store owner shows the exact date, item, and amount. Maybe the customer says, I only borrowed noodles, but the notebook says noodles, coffee, sugar, sardines, and soft drinks. The crowd reacts, someone laughs. Someone says, the notebook has stronger memory than all of us. That kind of humor is perfect for Lati because it is funny but not empty. The audience laughs because the situation is familiar. Many people know a Sari Sari store like this. Many know someone who borrows too much. Many know a store owner who keeps a strict notebook. This realism makes the comedy stronger. By the end of the episode, the story could resolve in a warm and funny way. Maybe the customer admits the debt and promises to pay properly. Maybe the store owner gives one final chance but sets clear rules. Maybe the crowd learns not to gossip too much. Maybe everyone realizes that debt is not just about money, it is also about trust. As a reaction, I think T Sari Sari Store is an excellent Lati episode. It has a very strong everyday hook. It is local, funny, emotional, and full of possible character moments. The title is clear and SEO-friendly because it includes Sari Sari Store, debt, Ilocano comedy drama, and a familiar community problem.
This episode also expands the world of Lati beautifully. It does not need a big villain or dramatic twist. The conflict is simple unpaid debt. But because the setting is a Sari Sari store, the story naturally becomes lively. People gather, opinions appear, secrets are revealed, excuses are tested, and through all of it, the audience laughs. The message is simple but powerful. Kindness should be respected, promises should be kept, and small debts should not be ignored. Because in a barangay, unpaid debt does not stay hidden forever. Sometimes it waits quietly inside a notebook. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more barangay stories, and more life lessons from Lati. Lati, the Sari Sari store may be small, but when the debt notebook opens, the whole barangay starts listening. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay! Kat agsubli tayo iti sumaruno nga istorya!